You adofo you be ada so be use Ghanaian na say be your the food achi na nso say bebam na Ayekoo achi bidin so wo pesika bebre na say wonya sika bebre no enye bone na emom kwan a wo fa so pe no ene ma no be ye bone ene no ma me ensa bi o ha pese me no o che asa no ma me ensa na obia wo ho na say wo pese wo use Ghanaian na say be your the food I was say wo follow Didi kind of lesson so kura money management. E ka money management ya le tintin titi nyina ne se. Ohu kwan a usika ukura no e fa so efi wonsa. Na ohu baabi a ekọ. Na nse na obehu saa kwan na de se obroni free bibi budgeting e wo setem bia sika no be ka wonsa. Uye budget e wo sika no. Example, mfa nse bosumi edamani mi betwa meka 100 euros. 100 euros no, o se metrase esese ehu se bosumi me de 20 euros betwa me danka, de 20 euros bedidi, na me de 20 euros betwa me bills, na me de ebia 10 euros aye adoye, na 30 euros aka no me de agu makansu na se me de atowo for dachi. Nipa bia wo ha a wo se uhu baby a usika unyan eko also wo tenase ehu se hase na mpese me de misika ko hase na mpese me de misika efa so wo tenase na hu se hase ya me de misika ko no emboa me a wo se udan na wo direct no e de ko baby a e de emfaso bro baby a wo na se unya sika apem na se wantimi amanage ni na se wonim baby a ana ade a wodi usika ya sika no ebehye ne toso mienu a wo se wo hu ye liability ne asset sa liability ne asset bomba ko ye kan liability ne asset a bank fonta yi super asset ni tintin tete nyina se asset ye ade bi a wo a ede sika bro betima ye ka betima ye fie betima ye bank account ena liability so ye ade bi a wo a ede e ka bro ebetima ye the same car anase efie example say wo car na say car no enye adwuma ne mom ne bia sai ma wo de kofitam kotwe sika saa car no abe liability da wo the same car no so wo na say eye adwuma de sika brawa the same car no so abe wo asset ti nipa bia wo ho na say wo pese onya sika so hu ade bia eye wo asset ne anase eye wo liability ade bia de ka bro na say ede Scabro. Geto so miensa edi wi kura ye savings ya dia emuhia pa ye na nampa du bo no nwumbi osi kwadwo di bia ajabiu kwadwo onua are ho pi se aboante tia mpo odidi a ojabi de to ebiso onim se kiake bedru bia ensu beto a ontimi empie fi na mremo enkope aduane so wo ye adwuma na se de bia o salary no make sure say ube save base 10% untimi save krampo de 10% of your salary they also ultimi eteto ho as time goes on now we increase no 15 now they go 20 savings ya dia ehuhia pai so save anaso bobo ska anase udibidibi to ho a opportunity betima pie baabi anase obetima yare kura ya de betima bom po free mu anase bibi betima sia wo hia sika credit card ntu save a ebeboa ama watimi akosolve saa problem no se mfan se bosu bia onya 100 euro na se 20 euro ebeka ho a the next following month na endi saa 20 euro no enam se de bia onya 100 na se nyame aboa 20 abeka ho a endi enka se 20 abeka ho de me de koto ade bi hia me fa saa 20 no a abeka ho fa ka o savings na o save dada no so bi cho sika so a endi pe konko bi se titru ni ebia wo ye adwuma enka se bi ye adwuma nti ya chem sika me di pe konko bi se isu to bi cho sika no agboagboa no ato so agboagboa no sa be se wan year no bi no mi se go be surprise so ye adwuma nya adwuma so bi cho sika endi sika no
fa sika no ekoto tem bia so make sure say ube control spending obroni free bibi impulse buy ti say bi o ha na bibi asi utim so nkura me hia we bibi si utim a animani mu ha na enkoto tena se na dwene hu se ade am koto eya na se enye ebetimi mpo a shall delay sa de kro na okoto no delay ni be se 1 week and say 2 weeks and say 1 month bo say be say 1 month time bo say ade kra nka me koto no sa na emu hia nti onua sa no ma miense am boss yi na se utuhu utie na utuhu anoma me sure boss over be scanning money management asset and liability and savings no umo wani ko hu ya why scanning awie sika beba be mu so se agro me den chef is pay na bre mu nya nyame ka mo no yo kese bye bye.